Estrada danas ne miruje. Viki Miljković otkriva svoje uslove, Aca Lukas šalje oštru poruku kolegama, a Marta i Mile uživaju u luksuzu na Avali. Viki Miljković je zvanično potpisala novi ugovor sa Željkom Mitrovićem i ponovo će biti deo Pinkovih zvezda. Ali ono što je privuklo pažnju javnosti jeste njen specifičan zahtev, da njen partner bude uz nju u svakom trenutku tokom snimanja i nastupa. Aca Lukas, poznat po svom direktnom stavu, ovog puta se obratio kolegama preko društvenih mreža. Poručio mi je da mu ne treba dodatna reklama niti da moli publiku da dolazi na njegove koncerte. Jasno i glasno, Lukas je poručio da uspeh dolazi od kvaliteta, a ne od moljakanja. Marta i Mile doneli su važnu životnu odluku, preselili su se u raskošnu vilu na Avali. Povod za slavlje bio je dvostruki, novi dom i rođendan njihove ćerke Elene. Proslava je bila glamurozna, sa gostima iz estradnog sveta i muzikom do kasno u noć. Koja od ovih vesti vas je danas najviše iznenadila? Pišite u komentarima i ne zaboravite da se pretplatite za još vrućih estradnih priča.